Jua-jua mankam kerina nande si ikelengi Tuhan, bagai pe senina kami moria ijapa pe kamringan ibas paksa enda. Bagai pe mankam senina kami moria, tapi nande i tengah-tengah gereja GBKP, si sekali enda dengar ikut muat bagin, ibas kebaktin enda, man bandu pe ikatakan kami, menjua-jua ras belinkal pengarapenta, maka na keleng ati Tuhan tetap numpak-numpak kegeluhenta ibas menghadapi kerina peristiwa ibas masa pandemi COVID enda. Amin pe masa pandemi COVID enda lengasi teh digan ujungna entah pe katawari ngadi, tapi kata di bata la pernah terpengadi guna iberitakan. Makana guna menaken kebaktinta ibas paksa enda, ajuk kita kerinana, kelah ikut muat bagin ibas kebaktin moria enda, PA moria enda. Makana ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 374 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Puji-pujin ras pengatakan bujur, isahkan kami man bandu Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ngaku kami Tuhan maka kami anak-anak du, maka tep erbahan dosa. Tapi keleng atendu simpar ngetetap iberi kenduman kami. Ia luken kami bukti kekelengendu. La ngadi-ngadi iberi kendu si mehuliman kami. Tuhan perlengkapi kami arah katandu. Gelah ngasup kami ngantu si surah-surandu ibas kegedukan kami. Amin nape mekatep ngela terdalankan kami bagi si isura kendu. Mindo kami Tuhan gelah perkuah atendu simbelin, tetap ngajari kami, gelah ipengasup kami kerina, guna dalan kensa. Endame Tuhan pertoton kami ras pengendesan geluh kami, ngerana kam Tuhan man kami, sebab Yesus Kristus juru selamat kami, ertoto kami ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Senina-senina moria si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat di bas kitab Matius bindu 5, ayat 43, seh kubas ayat 48. Iogekan kami isina nina bagenda. Enggope iya tehndu karena ajaran enda, kelengilah temandu, jana elem-elem lah man imbang-imbang du. Tapi genduari ku katakan man bandu, kelengilah imbang-imbang du. Jana ertotolah man dibata karena kala si erbahansa kam ngenanami kini seran. Alu bage kam enggo jadi anak-anak dibata. Sabab labo saja man kala si mehuli ibereken dibata matawari. Tapi pe man kalak si jahat. Bagi pe labo saja man kalak si bujur ibereken di bata udan. Tapi pe man kalak si labujur.
sabab adi si engkelengi kam saja ngenca ikelengindu. Man kade di bata balas perbahanan due, lakin kalak si muat cuke pe bagenge perbahanan na. Janah kaikin lainna kamras kalak si deban, adiras temandu saja ngencakam si perkuanan. Kalak silanan dari Tuhan pe bagenge perbahanan na. Maka kam arus serta bagi Bapangku sini surga pe serta. Senina-senina Moria, nande si ikalengi Tuhan ijapa pe kamringan. Tentuna kata di bata enda ngajuk kita, gelah kita tetap sueras temanta, tetap erkeleng ate tanda pasu-pasu. Alu tujun gelah meteh, maka engkelengi imbang sada bagin erti pasu-pasu. Lanai erelem-elem nandangi kala, sila bagi ukurna. Senina-senina Moria sini kelengi Tuhan, engkelengi imbang, enda jadi persoalan, si rusur kal terjadi ibas kegeluhenta. Mon-mon nembah ateta kala, ialah butehna kai salahna. Banci kape nembah ateta mankala erkiteken kesalahanna. Bancika jadi nembah ateta kala erkiteken ia lah bagi ukurta, lah bagi surah-suranta, janah lah ikut kena katanta. Nembah ateta kala banci jadi pe erkiteken standar geluh kalak dai, siban standar geluh ta. Maka kalak harus bagi kita. Dikune kalak lah bagi kita, entah lah ngikutkan kita, mis ateta nembah manbana. Maka si imbangi ia. Adina tupung surat enda isuratkan. Terjadi nge ibas kalangan kalak Yahudi, mata ganti mata, ipen ganti ipen. Adi ipalitkan kalak si jahat man banta, erlumba kaki tampalitkan si jahat man bana. Adi bagai me perbahanan ta, ikatakan rikutkan ogenta enda, maka nala arusna ilakokan anak-anak Tuhan. Adi ibas kegeluhan ta idoni enda, imbang-imbang, teman-teman. Tadi adi sinen ibas dunia politik, imbang EP banci jadi teman, teman EP banci jadi imbang, tergantung kepentingan. Maka ula mama ngateta, adi sendah, remusuhan kita rasia, banci pagi sada paksa, teman kaki kita rasia sebab seri kepentingan ta. Bancikang genduari kita teman, tapi sada paksa lanai suwe kepentingan ta, lanai seri kepentingan ta, bancika kita dungna ermusuhan ras ia. Doni. Kinata si terjadi ibas kegeluhan manusia idoni enda. Tapi Tuhan Yesus mereken sada perintah, ngajuk kita gelak erlajar ngikuti ukuran alat ukur standar geluh anak-anak Tuhan. Perintah Tuhan enda guna engkelengi imbang, enda ngajari kita gelak erban mehuli bagi si ilakoken Tuhan di bata. Labo kalak si mehuli ngenca ikelengina, tapi kalak sila mehuli pe ikelengina. Seri ibahanna pultak matawari, man kalak bujur ras kalak jahat. Tapi ulah kita lupa. Bujur pesiban, jahat pesiban, kerina si pertanggung jawabkan ibas paksana, kai pelit ulihna, ada konsekuensi pilihan ta. Maka arah ogen enda kita iaju gelah sempurna. Uga maksudna gelah kita sempurna.
Kita iajari ertoto nangdangi imbang-imbang ta bagepe engkelengi ia. Eima si ipedahkan Tuhan guna si lakokan gelahna si ingat. Erkiteken bapanta sini surga pe sempurna, kita pe harus sempurna. Amin na pe memang si tuhuna labo semal ilakokan ibas doni enda engkelengi imbang entah pe engkelengi musuh. Musuh tetap musuh, tapi ulah kita lupa. Sinembah ATTP pagi sada paksa perlu kita iya. Banci kangen sada paksa dakam sinembah HTT eng pagi sinampati kita. Lah menutup kemungkinan sih. Singena ATTP jadi kala tete bancing pagi sada paksa labo ngasup nampati kita. Jadi tentuna ogen enda ngajari kita gelah nasitah kegeluhan enda kentisi kalkap ngenca. Senina moria sini kelengi Tuhan. Keleng ate di bata la kepeken lit baleng-balengna. Lalit batas-batasenna. ICP iya idoni enda kerina ikelengina sebab ijadi kena suweras tempasna. Maka kita pe ajari guna engkelengi tinepa di bata. Subuh endalankan pedah di bata entahlang tetap ia si kelengi. Pemerih di bata man kalak jahat ras kalak bujur ibabo doni enda seri. Matawarina pe seri, udanna pe seri, sinuan-sinuanna pe seri, fasilitas doni enda pe seri, seri kerina. Lali si berbeda. Tapi si irbahanca kita berbeda, adi sinen ajar-ajar Tuhan Yesus, umpamana adi siban contohna, Petrus ras Judas Iskariot. Duana erban kejahatan, duana erban kesalahan, tapi sada jera, tapi sada nari delis. Erkitiken kai, erkadiola ia, nandangi kai si enggo ilakukenna. Maka si tuhuna, labo kita perlu erbalas, mankala si erbahan, kita ngenanami kini seran. Si erbahanca kita rate mesui. Banci sinen kubas ayat 44 ogen tay dandai. Kelengila imbangdu ertotolah mandibata karena ia si erbahanca kam ngenanami kini seran. Kita tetap ipindo ertoto dengan engkelengisa labo erbalas. Sebab pembalasan labo hak manusia. Si kerajaan Tuhan. Adi manusia balasa terbatas kalengan saya ngasup balasa. Tapi di bata ngasup mereken si pantas si payo mankala silang geluh ibas surah-surah Tuhan. Jadi senina moria sini kelengi Tuhan. Si tatalah geluh ta, si tata caranta rukur. Bagai pe pengerananta. Maka ula arkiteken pengerananta mesui pusuh kalak pengelakota. Pekena saya lasukah. Butuh waktu yang panjang. Apalagi kita kalak karut akan permenak. Mon maun tempangenggo aman. Tapi lengadung. Perban ngutkut ibas pusuh. Maka kata di bata enda ngajari kita. Gelah kita tetap nginget keleng ate di bata man banta kerina siapai pe kita seri. Maka perbahanan tape endama dalankan kai si ipindokan Tuhan guna silakokan. Sebab na pembalasan labo baginta. Adiman kala sirban mehuli ngenca kita arban mehuli biasa. Si ipedahkan man banta. Luar biasa di mankala silarban mehuli kita arban mehuli. Tapi endam tantangan ta. Piga dage kita singasuk. Aturna rebuena bankala kini seran man banta. Larban ca kita sakit. Larban ca kita surut. Tapi semakin bersemangat. Apa kita bisa lakukan yang terbaik. Kai dage banci si ban terulin. Labo kasih darami dalan. Guna dabuhkan ia. Gelah nanggo ampar. Gelah nggo jertuh lanai ergegeh. Kai dage banci silakokan. Pertobatan tetap dituntut Tuhan.
mankrina kita anak-anakna, sebab ia serta kap. Maka krina kita senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Lit ngenda krina pengalaman tak isakiti. Memesui me siakap, adina sakit siakap isakiti, ulah si sakiti kalak si deban. Tuhan Yesus pe itekna makana upah dosa kematen sehkal suina. Lakal atena ina nami manusia makana reh ia kudoni enda guna mulahi kita. Ibas kerina iketan dosa nari sebab kelengkal atena kita kerina. Senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Tetaplah kita erkekelengan sebab tanda pasu-pasu Tuhan man banta. Engkelengi pe tentu banci ngelit batasna adibas doni enda. Sebab si kelengi pe lengabo tentu terlalu teman, tapi pusuh tak tetap terdilo guna engkelengi. Ukur tak tetap ngukurkan kai si banci silakokan guna engkelengi. Sebab na tupung kita ngenanami kini seran, arkite-kiteken lid kalak si ngerencanakan kejahatan man banta, ulah kita lupa lah kita perlu erbalas. Sebab kata di bata ngajari kita, malam me atendu arkiteken kam ajar-ajarku inanamindu kini seran. Serta mekam lalit dalanna kita bagi si ilakoken ibas bindu 5 ayat 38. Mata gancih mata, ipen gancih ipen. Terbatas ngegegeh taguna erban perlawanan. Tapi ulah kita lupa, makana kerina kita terdilo dalankan pedah di bata perintah Tuhan enda pengajuk man banta gelah kita erlajar lasri resdoni enda. Tapi kita erlajar ngikutkan standar Tuhan sebab ia sempurna. Kita pe iajuk seri res ia. Kesempurnaan di bata go jadi iberikan naman banta sa ijadikan kita suwe res tempasna. Sirbahan ca kita langasup sempurna seri res ia mekapkan sura-sura daging rasalah dosanta. Senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Kata enda jadi pelajaran simbelin man banta. Maka labo kita perlu erbalas gelah panjang umur. Gelah sehat. Gelah datan rezeki. Mejuah-juah kita kesangapan si mehergana kal ibas kegeluhan enda. Sebab adir balas kita labor dung-dung. Lar bias-bias, lit ngai pagi lalap. Kata di bata enda me jadi palas ibas kegeluhan ta. Tuhan si masu-masu kita kerina ketuahan kita ibas iberikan kesempatan guna dalankan pedah Tuhan. Janah kata di bata enda me ngajari kita gelah kegeluhan ta terulin ibas masa-masa sireh enda. Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin. Ras kita ngendeken den pujin taman Tuhan, janah si pedalan persembahan pengatakan bujurta, rende kita ibas kitab den nomor 240 siwa ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Bujur Tuhan ibas kekelengan, ibas pemasu-masun, bagai pelias ate singgo iberi kenduman kami.
Alemikal kami Tuhan, sebab labo kami dengan ngasup engkelengi bagi engkelengi kami. Merincuh kami kerina tetap ngalukan pasu-pasu idur kam nari. Tapi kepeken lit ngeharus ilakukan kami bas geluh kami, maka banci ialukan kami pasu-pasu si simpar sirehna idur kam nari. Ajari kal kami Tuhan gelah ngasup dalankan pedahdu. Persingeti kami arah katandu Tuhan. Kesandu si badia tetap ringan ibas pusuh kami. Gelah damendu tetap jadi si kerajangan kami. Pasu-pasulah kerina senina kami moria. Nande i tengah-tengah gerejandu. Singena nami kini seran arkiteken ipalitkan kalak si jahan manbana. Sampatindu Tuhan gelah ula kal ia erbalas. Dengan ulan dele atena dengan bene ukurna. Tapi tetap ia semangat terus gunandalankan si mekuli. Bagi pe anak-anak ndu singgo ngasuk erban mekuli, la ia ngadi erban mekuli, dikune pelit tantangan simberat ibas dalankan sa. Pengarapan kami pe anak-anak ndu si erbahan kejahatan, bancika kami robah Tuhan, sebab eima pendilo man krina kalak si tek man bandu. O Bapa sini surga erbagai-bagai ngenda perbeben si hani hadapi nande i tengah-tengah gerejandu. Subuh i tengah-tengah jabu ras perbulangan. Ras anak-anak bagai pe ras teman meriah. Mungkin pe ibas teman-teman lingkungan gereja. Bagai pe ibas lingkungan pekerjaan pendahin. Bagai pe ibas ingan na tading. Banci jadi pe rekna ibas keluarga besar nanari. Tuhan mekuah hatendu. Megegah dengan megengganglah krina nande i tengah-tengah gerejandu. Ibas ngalakan berbagai-bagai persoalan. Sireh dengan jadi ku tengah-tengah kegeluhan. O Tuhan ertotope kami man bandu. Gelah kamlah tetap singkawali. Sinjaga dengan nampati krina nande i tengah-tengah gerejandu. Ibas menghadapi berbagai-bagai peristiwa bas kegeluhan. Susah entah senang ia tetap ras Tuhan. Sakit entah sehat ia tetap jadi si kerajangan Tuhan. Bagai per toto kami, gelah kam si masu-masu kerina kami anak-anak ndu dengan ngalemi kerina salah lepak kami. Itotoken kami pe kekelengan kami, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Nande Lemuel Bruginting. Kemahandu pertua emeritus Bapak Roni Arahta, Bagepe Bapak Lia Purba, Bapak Angel Pinam, ibas pemasu-masundu, kerina anak ndu si sakit i rumah sakit, madan pinakitna. Bagepe ibas kuasa kelengatendu terapul kekelengan kami nande Melisa, bagepe diaken nande Ari berubangun. Ibas kecedan ate sini nanamina, Tuhan jadi ulu gegehna. Bujur Tuhan go kapelik kesempatan kami guna nehken persembahan. Pasu-pasu persembahan pengatakan bujur kami. Reh kami Tuhan ngendesken geluh kami. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan. Si tetap setia numpak-numpak geluh kami. Numpak-numpak bangsa ras negara Indonesia. Serayan Tuhan, pemimpin-pemimpin gerejandu. Ras pemimpin bangsa ras negara kami bagai pedoni enda. Ertoto kami ngendesman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan singgo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami. Bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan. Sindekah-dekahna. Amin. Senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Amkrina nande di tengah-tengah gereja GBKP. Kebaktin pe amorian taibas paksien nanggo kadu.
Salam menjuah-juah man kam kekelengan kami, si sekali enda dengar ikut muat bagin ibas kebaktin enda. Bagai pe man kam si setia ngikuti kebaktin enda, man bandu pe ikatakan kami menjuah-juah. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, jumpa kita ibas kebaktin pe amurianta ibas minggu sila. Menjuah-juah.